Timu ya Kampala University yatandika n'amani ubwo ari kuteba goli 3 zikuratino mu dakika nco muzano gwaheza kutandika kandi gole emwe nyamunegere ya Masti eyabirye ya penalty yatebwa muzani Jovan Tondeka. Ubwanyuma omukiweka cya kabiri aba Kampala University bagaruka bateba gole zindi ibere zabazarmo na penalty ezatebwa Nicholas Kabonge hamwe na Frank Seburuba. Abahagizi babe ba Master barebwa bashobangirirwe ubwanyuma yo kureba timu yabonesingwa na goro nyingi ziti ekibire kitakabire homuka ubwo aba Kampala University barukujaguza. Umupira gwahwa enjure rukutandika kugwa kandi captain wa Kampala University yagira ngo binamasiko go gukora kurungi season egi bitu baba Masti baraka kuzo mu rukiko rwo kwehererana bakuru babo icyaturemesa kugambaho nabo. Nenanga kasante omurundi gwo tugenda tuka ku finals wakazanye emipira ebiri obwasoka gwali gwa Makere naye nkakasa obutwali kuwangula naye mbere cyali bulungi ne kugwa draw naye nkakasante guno katako kuwangu de kija kwisigadde je wakankata tugenda jiwangula muri nyeri ya Yesu. Abahagizi bamwe ba Master batayenda kuzaha kamera zitu bagira ngo enshongere kutuma timu ya Master yagumane kora kube mu mpaka za ligi no kugira ngo abazana tabakubafaho omwitende kireri. Abwa TV West agacencire ndi Alogias bya Mukama umurimbarara.